Halo perlok, pek perlok kino nak pedeng kine kiwa pikam itan apa. Atau kedai ka Guwahati lane kedai ke Shillong. Ke Shillong ru kadon ya fly over bridge atau ke Guwahati ru kadon ya fly over bridge. Pedeng kine la ba. Kanu ko bakam itan. Kane kedai po chon ka napa Guwahati kedai po Guwahati. Teng pech chai langsung pergi pat sa kabadai hapo jong kanong ba Shillong kanong ba Shillong auto la jan poi kami kadai po asana to la wan kanong ba Shillong ka fly over and bridge kabadon hapo jong kanong ba Shillong Hesapay na pi kini kibakan itana napeng kini ki artali padeng kakmi bat kaku. Pada doa Malaysia, Malaysia.